Assalamu alaikum. Арбаңыздар. Алтындай ардактуу, күмүштөй салмактуу, алатадай бийик ак калпактуу, мээримге толгон ак элечектүү хан ордолу жерибиз. Ууктары уштуу, жигиттери күчтүү. Керегеси бекем жерге кирген, түндүгү асманга көк тиреп турган, кымбаттуу да урматтуу Эчен баатыры бар элибиз. Бүгін бардыңыз, дүйнөнү дүңгүрөткөн, адам баласын таң калтырган, бүтүн Совет мамлекетине үлгү боло алган, эрдиктин туу чокусун көргөзүп, баатырлыктын бардык жагынан көргөз алган, акыйкаттын, адилеттин, калыштыктын, келечектин, тирүүчүлүктүн баатыры боло алган Чолпонбай атабыздын 100 жылдык мааракесине чогулуп турабыз. Чолпонбай ата кыргыз болгон, kanında Aykol Malaş'tın ruh oynagан, koluna çok karmak, batırlıktın tül çokıсын körgöz algan, menmensingen düşmanga, kıyınsingen, al bardığına bir cevap menen ketken, birak maksat emni olgan. Al ötkönler için emez, biz için, tirilişi için, tiriler için başın saygan. Kılımlardı karıtkan, tarıkta ordu var, kança bir zamanlarda baştan geçirip durgan, Eçen olmalı tokmalı zamanlarda erdiktin tüzdoksuna çıkalgan, ülgüden ülgü alıp kiyinki zamanga Çolponbay atabızda dalay batıra jaralıp durgan. Mezgil ötür, ağlamışkan bu dünyada Kırgızlar ordun tayap yaşap keter. Jaratkan jardan berse, Kırgızdın jıldızın jandırıp ketse, Çolponbay atabızda kılgan erdigi kiyinki muğunga ülgü bolup, kılımlardan kılımlarga Kırgız bolup turgan çakta, Aykol Malaş'ın bayrağı kötörgün uçurlarda ardayım el arasında yaşap gelir. Örnek insan Kırgız il batırı Aliyasbek Alamqolovga razışılık aytабыз. Андемесе сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты